шунавандагони муҳтарам, ҳоло мо чанд сухан дар бораи ҳаёт ва фаъолияти худи шоира Зебунисо гап мезанем. Шоира Зебунисо соли 1644 дар шаҳри Деҳлӣ аз оилаи шоҳ Аврангзеб ба дунё омада буд. Шоира фаъолияти шоирии худро бевосита аз синни 20-солагӣ оғоз намудааст ва дар эҷодиёти худи шоира зиёда аз 550 ғазалу шеъру рубоиҳо дарҷ гардиданд. Шоира Зебунисо вай дар бори падараш ӯро манам домулоҳо ё ки шахсони аз илмҳои ҳамон давра бохабар буда дар хонаашон омада дарс медоданд ва гуфтанем ки Зебунисо то ба синни 18-20 солагӣ аллакой аз илмҳои забона, аз илми фиқҳ, аз илми забон, адабиёт, аз илми масалан ҳандаса ва илми забони арабӣ, форсӣ, аллакой ӯ бохабар буд ва бештари асарҳои худро ӯ дар мавзӯи ишқ, дар мавзӯи дӯстӣ, дар мавзӯи ватан, дар мавзӯи модар бештари асарҳои худро бахшидааст. Акнун ногуфта намонад ки дар даврае ки Зебунисо 20 сола буд, дар ҳамон давра худи Мирзо Абдулқодири Бедил ҳам дар шаҳри Деҳлӣ зиндагӣ мекард. Хай ба шумо маълум аст ки Мирзо Абдулқодири Бедил ин аслан гузаштагони он аз Даҳбеди Самарқанд буданд ва дар асри 16 онҳо баъди ҷанги байни деҳқонону феодалон калонтароҳои онҳо кӯч бастанд ва ба шаҳри Деҳлӣ рафта дар он ҷо зиндагӣ карданд ва худи Бедил ҳам дар ҳамон шаҳри Деҳлӣ аз оилаи бигӯем ки шахси бо давлату шахси бо маърифату ба дунё омада буд. Худи Бедил дар китоби худ қайд мекунад ки ман мегӯяд вақте ки синни соли ман мегӯяд тахминан 30-35 сола будам, падари ман мегӯяд дар дарбори Аврангзеб ҳамчун навкар кор мекард. Навкари худи Аврангзеб буд. Акун шоҳ Аврангзеб ин падари ки аст шоира Зебунисо ва мегӯяд ман доимо аз падарам хоҳиш мекардам ки дар вақте ки шумо дар даҳани дарвоза ҳамчун гӯем ки қаровул ҳамчун посбон дар дарвозаи подшоҳ меистед қасрда, як маротиба маро иҷозат бигиред ки ман ҳамон даруни дарбор даромада ҳамон дохили дарборро тамошо кунам. Ва худи падари Мирзо Абдулқодири Бедил як вақт писарашро даъват мекунад ва ӯро ба ҳамон дохили дарбор медарорад. Мирзо Абдулқодири Бедил мегӯяд ки ман вақте ки ба дарбор даромадам, дидам ки як духтари бениҳоят зебо, як духтари бениҳоят мегӯяд диққатҷалбкунанда ки бо як дидан шахс ошиқ мешавад, дар ҳалвончак рафта истода буд. Ва мегӯяд ман ба он духтар наздик шудам ва ӯ мегӯяд аз олғончак баромаду баъд мегӯяд ба ман як нигоҳе кард. Хай ман мегӯяд ба ӯ як нигоҳе кардам ва аз ман пурсид ки шумо кистед? Хай ман гуфтам ман Мирзо Абдулқодири Бедил. баъд мегӯяд ӯ гуфт ки ман асарҳои шуморо хондам, ман ғазалҳои шуморо хондам, бениҳоят баҳраманд шудам. ва мегӯяд ҳаминҷа мо мегӯяд бо ҳамин Зебунисо шоира Зебунисо ҳарду шинос шудем. ва бевосита шоира Зебунисо дар васфи дӯстӣ як шеъре гуфт, як рубоие гуфт. тоза созад гулбуни умедро пайғоми дӯст, бишкуфонад ғунчаи дилро насими номи дӯст. гар ғубори хотире аз дӯстон диди маранҷ, ки аз дуои душманон беҳтар буд дашноми дӯст.
بعد میگه من و خودی مهارتی شاعری و مهارتی میگه من همین ادبیات شناسی و که صنعت شناسی خودی این زبانیسو میگه بینیوید میگه و شدم شاد شدم میگه و زبانیسو با من خیر خوش کرده گفت که من وقت ندارم با من خیر خوش کرده میگه و همون جای خواب و درباره پدرش رفت و من در ادبیات تاجیک 22 تا ادیبه گذاشتگی است 22 تا شاعره گذاشتگی از اون جمله شاعره نادیره مهستی خب زبانیسو و غیره ها همه همین شاعره ها با تخلص مخفی شعر نوشتند از اون جمله خودی شاعره زبانیسو هم منا با تخلص مخفی یک چند تا شعر و غزل‌های خود رو نوشته است یک چیز رو من باید قید کنم که گرچنده که این دختر شاهزاده شاه بود پدرش اورنگزیب بسیار آدم ظالم بود او نمیگذاشت که دختر خود رو نمیگذاشت که دخترش با یگان کس واخورد چند مرتبه به خانه او خواستگارها آمدند لیکن او رد کرد و نخواست که دخترش خانه‌دار شود او حتی در یک خانه او را محکم کرده بود دخترش رو و در همون خانه 4 نفر من همون معلمان من همون بگیم که دوملاها آمده با او سبق میگفتند و او حتی با بیرون برآمدن دخترش رو رد میکرد شاه اورنگزیب این و همتون معلوم است که این پسری شاه جهان است شاه خرم خب های یک چیز رو من باید قید کنم که من همین خودی سلاله تیموریان وقتی که من همین تیمورلنگ بگیم بعدی که مغول ها از سمرقند و بخارا برآمده می روند و حکومت رو به دستی تیمورلنگ می دهند و تیمورلنگ بعدی یک چند سال پادشاهیش او به افغانستان لشکر می کشد و پسری اول خود بابور میرزا رو در حاکمی افغانستان تعیین میکند و بعد اون با خودی هندوستان هجوم کرده و پسر خود اکرم شاه رو در اونجا پادشاه تعیین میکند اون من گفتنی هم که سلاله تیموریان 400 سال در خودی هندوستان آنها حکمرانی کردند 400 سال و سال 1852 وقتی که با اونجا انگلیسیان ها هجوم میکنند بعد سلاله خودی تیموریان آنجا شکست داده می شود شاه جهان که او را خرمشاه هم میگفتند با روزی تولدی زنش که ممتاز نام داشت زنش رو بسیار دوست می داشت در لب دریای اناپا او در شهر اگرا در لب دریای گنگا یک قصر رو با نام تاج محل می سازد و یک چیز رو من قید کنم که من همین خودی خرمشاه وقتی که 16 ساله بود شاهزاده بود و یک وقت منم یک مرتب او اجازت میگرفت ای پدرشو همراه رفیقانش بیرون ای دربار چی بود بیرون ای دربار بازار بود با بازار اومده همونجا بازار را تماشا میکرد بعد همراه رفیقانش اومده تماشا میکند که همین یک دختری رو میبیند که بینهایت زیبا است و رفته همه چیزهای رو میخرد با او پول میدهد لیکن اون دختر به این اعتبار نمیدهد با باری دیو میراد باری سه میراد خلاصه که با همون ممتاز با همون دختری که ممتاز نام داشت با همون عاشق میشود و میبخشید نام اصلی ممتاز این سلسله بانو است و وقتی که عاشق میشود و سینش با 18 سالگی میرسد و پدرش خواهش میکند که این سلسله بانو هم دختری یکی از حاکم‌های همون شهر دهلی بود میگه که من دختری همون حاکم رو میگیرم همون سلسله بانو رو
хай падараш розигӣ медиҳад, хостгорӣ мераванд, тӯй мекунанд, онҳоро хонадор мекунанд ва вақте ки онҳо ақди никоҳ мебанданду арӯсро ба хонаашон меорад, баъд мегӯяд ки падари якум гӯем ки шоҳҷаҳон да падари шоҳҷаҳон мегӯяд ки ба келинаш ки ту мегӯяд силсилабону не, ту мумтози маҳал ҳастӣ, ту яке аз зебоҳо да, яке аз духтарони зебо, яке аз шахсони, яке аз симоҳои мӯътабар, яке аз симоҳои зебои ҳамин маҳалли мо ҳастӣ. хулоса ҳамроҳи шоҳҷаҳон ки онро хуррамшоҳ, номаш хуррамшоҳ буду, шоҳи ҷаҳон, падарашро шоҳи ҷаҳон мегуфт, ҳамроҳи 34 сол зиндагӣ мекунанд ва дар 34 сол соҳиби 12 фарзанд мешаванд. хоб шоҳи ҷаҳон фақат бо як зан, агар гарчанде ки подшоҳ буд, подшоҳҳо 10-та 12-та зан доштанд, зани ба никоҳ, аз он ҷумла амиролимхон 133-та зани ба никоҳ дошт. гарчанде ки онҳо занҳои зиёд доштанд, лекин шоҳҷаҳон фақат хуррамшоҳ бо як зан зиндагӣ мекунад, бо ҳамун силсилабону, бо ҳамун мумтоз зиндагӣ мекунад то охири умр. вақте ки мумтоз мемирад, ҷасади ӯро мумиё карда дар ҳамун даҳлез, ҳамун қасра ба рӯзи таваллудиш сохта буд, дар ҳамин қаср 500-та устоҳо аз тамоми дунё омада мана кор карда буданд, устоҳои беҳтарини дунё, аз он ҷумла Франсияву, Германияву, Бухорову, Америкаву, тамоми давлатҳои дунё. мана ҳамун қаср як даҳлези дошт ки ҳамун даҳлезам бигӯем мешаваду айвонам бигӯем мешавад. мана ҳамун даҳлез ҳамун рӯ ба рӯи дарёи Ганга буд. чӣ хеле ки ҳозир балкон мегӯянд ку охе, рӯ ба рӯи дарёи Ганга буд. баъд ҳамунҷа хулоса ки ҳамун ҷасадро дар қабристон бурда намегуронанд, ҳамун даҳлезда мумиё мекунанду ҳамунҷа марқади ӯро ҳамунҷа мекунада ташкил мекунада, мақбараш ташкил мекунад ва ҳар рӯз шоҳҷаҳон 2 соат дар ҳамун даҳлез, дар назди ҳамун мақбараи занаш, дар назди ҷасади занаш менишасту ба ҳамун дарёи Ганг нигоҳ мекарду ҳаёти гузаштаи худро фақат монанди лентаи кино аз пеши назараш мегзаронд. гарчанде ки гузаштагони шоҳ Аврангзеб мана шоҳони одилам гузашта бошанд, лекин бобои ӯ худи Темурланг, бобокалонаш Темурланг ва падараш Аврангзеб шоҳони бисёр хунхор. хоб онҳо ман аз илму аз адабиёту аз фарҳанг онҳо тамоман бохабар набуданд. танҳо кори онҳо ҳукмронӣ буд, азобу уқубат додани мардум буд, аз мардум божи хирот ҷамъ кардан буд ва хуни бегуноҳи мардумро резондан буд. ана акнун як чизро бояд қайд намоем ки Зебунисо баъди навиштани 550 ғазалу рубоиву мана асарҳои гӯем ки назмӣ соли 1706 ӯ аз олам чашм мепӯшад. гарчанде ки ҷасади Зебунисо аз байни мо рафта бошад ҳам, лекин фикрҳои тозаи ӯ, ақидаҳои ватандӯстии ӯ, ақидаҳои инсондӯстии ӯ, меҳру муҳаббати ӯ нисбат ба инсон аз байни мо ҳеҷ вақт дур намешавад.